Mekençilder Karabalta şahrında. Partiya liderin şahar turgundары жылуу маанайда тосуп алышты. Partiyanın programması тууралуу сөз салган Камчыбек Ташиев добуштарды ак жүрөк менен таза адамдардан куралган мекенчилдерге берүүгө чакырды. Жергиликтүүлөр мекенчил партиясын колдошоорун ачыкташты. Коррупционерлер азыркы күндө элди сатып алам деп аракет кылып атышат. Коррупционерлер бар жерде элди шылдыңдап атышат. Элибиздин добуштарын 2000 сомго теңеп атышат. Biz alarga ne yapışımız gerek? Biz bugün günde mamleketimizdeki ellerimizin doğuşu satıp alabız degenler kimdir? Bular bizden mamleketin çıkkınçıları. Kançalık akçası köp bolbosun, kançalık maşinesi köp bolbosun, kançalık baylığı köp bolbosun, al eldin çıkkınçısı. Çıkkınçı kadar karışımız gerek biz alarga. Alar bizi gelip şıldıngla atacak. Biz alarga yol vermeşimiz gerek. Hiç kaçan bizdin arnamısız tevelep durup, doğuşu satıp alıp durup, anan ki külüp jatkan korrupsiyanerge yol vermeşimiz gerek turganda. Misal, mağa da pırkılak etişken, 1,5-2 ming bereyin kança kolas var idi, şunu layıktap bizge verdi. Men ayttım berbeyim dedim eçkinge. Biz öz üstün mekenimizdi, gelecegimizdi kantip kurabız. Ertenki baldarımыздың geleceğini kanday kılabız. Satı ibeylik. Men oyumda uşul janagı iştep atkandar var. Başka partiyada çurkap, jana agitator olup, jelekti biyik kötörüp alıp, bizge berip koy tuğanım, jeenim, bölüm, taykem dep жүргөндөргө айтат элем. Силер анчалык ошибкага барбагыла. Ошондой эле баргыңар келсе, жанагы кир акча аланы анын акчасыз эмес, ал биздин калктын, кыргызстандардын акчасын жыйнап алышкан коррупциялык жол менен. Ошол акчаны алгыла дагы чөнтөккө салгыла, Тула партияга голосту бергиле, мекенчилге бергиле. Мына мен ушу башынан жүрөм. ЮПШ отурган тиги Садыр Жапаровду карачы. Өзү үчүн түрмөдө отурган жок. Биз үчүн. Могу Конституцияда жазылган, черной побелому написано. Богатство природы, богатство народа. Şaylotçular biz özümüz doğuşumuzu satmamız gerek. Şimdi biz doğuşumuzu sattık mı? Kırgız memleketi satıp atabız. Baldarımızı satıp atabız. Gelinlerimizin, ayallarımızın içindeki tüyündükçü satıp atabız. Buna bizden aramçılığımız. Biz oşantın adal jolgo satmay. Buna okşagan el dep kuygan, meken dep kuygan, kırgız dep kuygan siyasatçılardı koldaşımız gerek tuğanlar. Emne degen söz bu. Kança yıldan beri aytıp atar. Bunu da siyasatga aralashtirdik bu Kamçı Kıdırşayevичti. Bir birliktin birke tiyinine aldanmayla tuğanlar. Bilimdik bolup uşu okşagan jigitlerdi koldaşımız gerek. Koldap koyuңuzdardı men ötünüm, hurmatly şaylowçular. Rahmat abi. Sizin işinizge iyilik. Rahmat. Андан соң Камчыбек Ташиев Жайыл районунун жашоочулары менен жолукту. Тургундардын суроо талаптарын угуп жооп узатты. Көтөрүлгөн маселелер боюнча партиянын позициясын айтып өттү. Doğuş satуу проблемасы менен биз мамлекетибизде кандай кыйын партия келсе дагы, кандай кыйын адамдар келсе дагы эч нерсе чече албайбыз. Doğuş саттыңбы, эч качан жакшы адамдар келбейт. Doğuş саттыңбы, эч качан мамлекетибиз оңолбойт, мамлекетибиз алдыга жылбайт. Demek biz ошо doğuş satууга каршы туруу үчүн сөзсүз өзүбүз аракет жасашыбыз керек. Коомду айтып коет. Коомду кимдер башкарат? Коомго жараша адамдар гана башкарат. Коомуңа жараша башкаруучуң болот дейт. Элиңе жараша башчың болот дейт. Силер тандап алган адамдар гана башкарат эртең. Силер тандап алган адамдар эртең парламентте отурат. Депутат болот. Өкмөттү түзөт. Премьер-министрди дайындайт. Мына ошо силер тандап алган адамдар болот. Демек биз билимдүүлөрдү, акыйкаттууларды,
эл жер мамлекет деген адамдарды тандап алууга милдеттүүбүз. Көтөрөлүп мекенчилик партияңызчы мына камчы турат, садыр турат, үйүп бышып жүрүшөт эл үчүн. Ушуларга добуш берелик, сатылбайлык, туугандар. Мекенчилик үчүн. Ел жұртым аман болсын деп, şu ел жұртыма пайдабыз тисин деп аттағаныңарға чоң рахмат. Ойлаған ойыңарға тілеген тілеңерге жеткіле. Mekençiller atlandılar, mekendeşler taktırına ey. Mekençiller atlandılar, mekendeşler taktırına ey. Өткүрбек Рахманов, Алтынбек Бектуров, Калыс Омаралиев, Регион. Мекенчил партиясына добуш бер. Мекенчил бол.